ما شاء الله يا دبال سلا guyyaa injifannoo lallabaa ooltaa biyyatam illolte biyyatam injifatte hungaafii xiyyasa jalqabaati maaliif jennaan biyya takkaan yoo fakkeenya Itiyoophiyaan deemtee biyya takka yoo lolte biyya san illolte yoo itti milkoofte sun injifannoo Itiyoophiyaan injifattee jenna akkaanatti amma normaal anaasaa sirriin haasaabe sinigalee garuu biyyatam illolte dabbal nuti mootummatti sin dhageenye ajajaa waraanatti illee dhageenye dabbal nama dhuunfaa tokkotti beeyna namni dhuunfaa hungaa olkee guyyarraa gizee injifannoo lallabaa oole maal illolte maal akka injifatte nu galuu dhabe jechuudha ana kanatti amma naan galle gaafii natti ta'e mumkin namni akka kiyyatti gaafii itti tees jiraatu danda'a haasaa kan kee keessa jechi injifannoo jamu dhaabamu gizimma baay'ee irra deebii dhageeffadhu viidiyoo kan kee guutumaan guututti sii galee akkuma san akkuma maarree balleessinetti haafes ni balleessinaa jettee haasofta biyyatam illolte biyyatam balleessiteet biyya biraatan balleessuuf yaada qabda wallahi anaaf kun yeroo akkanatti baay'ee na kolfisiiste maashaallah inumaan qaanfattu sagaleen tiyyaa miti wallahi sagalee tante qabri keessa odoo ishiin igite namsi wallaalu hin jiru sagaleen kan keeti garuu hin kaadin sagaleen tiyyaa jee ituma fudhadhu sii galee nuti abbaan fedhee osirraa waraab bakka feete deemtee huddute ol qabdee akka irratti salamaa oote nun garisuun dhimma kan keeti sii galee garuu sagaleen tiyyaa miti feekiidha maqaan na badee maqaa maaltu si bade kijiba sagaleen kanuma kan keeti nu sagalee kan kee beeynu jechuudha sagalee tante hin beeynu jechuudha bada kuntaala harre mata nama anak isma dhugaa rabbi wallahi namnummaan sitti fayyadame sununa ajaa'ibe kamsi ijisiisu namchi sun sila argame badhaasa qaba eenyu akkasi waraabe eenyu wajjin akka ciifte nu himi namchi sun badhaafamoo qaba nama sagalii waliin ciiftanii maaltu beeka keessaa maalitti beeytan kasi waraabe wallahi sagaltama qaba nama keessaa farmallaan takka Dubaay gallaan irraa gala warri jaartiin teessan Dubaay galteellee irraa galaan dhugaan sinitti ma harmallaan Dubaay dhiira 100 waliin gala isma dhugaa gooftaa amma namichi ganni kasti ijisiise sun sila badhaasa qaba garuu beeytee nutti himtu duba kamitti badhaafna isma dhugaa rabbi wallahi kanama guddaa hangana gahu kana kasti ijisiise sun badhaafamuu qaba garuu nama 100 waliin deemanii kan beekanii fidanii miti meetti madhiisaasan waan nadhiinimu ay nadhiin ترمل كيسة على أنا سمنا عن لشوفيري دول عليه لشوفيري دول زين نابيه راو زم بله وده بيت جوا ندات توتا كبيت عليه إني نيجي تتياكي مونو كذيبوا على عليه قبوا بوالا لكوميشنرو لأرارسا مرداسا دوية من دنو يتفاوتني بوليس عزة እንደዚህ የምታረገው ለምንድን ነው እኔ በቃ መታሰር ካለብን የሆነ ፖሊስ ጣቢያ ቡራዩ ፖሊስ ጣቢያ ሄደ እጄን ስጥ ካልከኝ እኔ እጄን ሰጣለሁ በስልክ ብቻ ሂድና እዛ አካባቢ እስር ቤት አለ እዛ ግባ ከተባልኩኝ እኔ ሄዳለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ ፀሐይ ውስጥ እንደዚህ የምታረገኝ ብዬስ ጠይቀው ምን ይለኛል እንትን ነው ተሳስተን ነው ሸኔ ሚልኬሳ የሚባል ሸኔ በሳር ቤት እያለፈ ነበር እና የስም እንትን ብሎ ነው አንተን ከቢሮ መጥቶ እኔ እኮ ካቢኔ አባል የኦሮሚያ ካቢኔ አባል ነኝ እኔ ያዙኝ ፖሊሶችም ያቁኛል ያዙኝ ፖሊሶች እኮ ካቢኔዎችን የሚጠብቁ በኮማንደር ኦሊ የሚመራ ፖሊስ አለ የኦሮሚያ ቢሮዎች የሚጠብቅ አዲስ አበባ ውስጥ ለኔ ሴኩሪቲ የመደበ ሰው ነው ያዘኝ እኔ እኮ ፖሊሶች የሚጠብቁኝ ሰው ፖሊሶች እኮ ከኔ ጋር ነበሩ እናንተ ሂዱ ግቡ ተባለ እኮ እኔ ሲያዝ ግን ደግሞ ሰውየው አራርሳ ደው እንትን በስልክ አይ ተሳስተን ነው ሸኔ ሚልኬሳ መባል ሸኔ በዛ በኩል ሲያልፍ እንትን እየተከታተሉ ነበር የስም እንደዛ ይባላል እንደዚህ በቃ ብቻ የሆነ እግዚአብሔር ነገ ሰይፉ ፋንታውን ትጠየቃለህ አንተ መላጣ አንተ የምትሰራው አንቺ አሮጊት ማትገቢበት ቦታ የለም ማትነኪው ሰው የለም ይሄ ምላስ ጅበልቶ ማይጨርስ ምላስ ይዘሻል መርዝ ትጠፈ አንቺ አይንሽ ራሱ አይም በዚህ በነጽር እስቲ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቢ ወደ ገዳም ግቢ ወደ ፈጣሪ ተመለሺ
ምን አይነት ነው በ90 ዓመቷ ሁሉንም ሰው የምትሰድብ የምትለቅፍ አሮጊት? አንቺ ሴትዮ አረ ስርዓት አድርጊ። መች እንደምትሞች አይታወቅም። ቀንሽን በእጅሽ ይዘሽ ነው እኮ የምትሄጂው። አንቺ ምን አገባሽ? ሰይፉ ሆነ ማን ሆነ ስለማንም ጣልቃ መግባት ትተሽ ስለ ራስሽ ብቻ ማለት ነው። ስለ ነገው ስለ ቀብርሽ ብታስብ ይሻልሻል። ቅድመ አያታችን እማማ ዝናሽ ራሱ ቁም ነገር ነው የሚሰሩት። ከሳቸው አትማሪም እንዴ? አንቺ የሳቸው ጓደኛ ነሽ እኮ። አንቺ ጭልፋ አይን አሮጊት